Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. ala karba cetike mandeu am tangene Allah subhanahu wa ta'ala fa kaba shetana toroma wala da sanama min daman to flanve amba zizala ni setike masata ko barkay ka sey ka sol ga ala karba ka sallallahu alaihi wasallam ana jinyo zanmo ana bona sanmo kanyin Allah subhanahu wa ta'ala fa ala ka kiraba barka kama Allah subhanahu ka ala ya kama Allah subhanahu ka alakraba jenya zanamo na bona sanamo ngama amna wala da fitini mindi alsalamu furo jama kuluma alaka ambe sababa ma keta ani fotala assalamu na mborola ami fulu kura ya alsalamu furo jama kulutulola ni alsalamu ya fulu kere le kadu ko nyini alsalamu fe ikhwanul muslimin bal alsalamu ittaqullaha fima amar atanga janga sira Allah subhanahu wa ta'ala ka ya Allah subhanahu wa ta'ala nya akay yamar yakola wonta hu amma anhu na hawa zajar Allah subhanahu wa ta'ala ko ngamingi atanga nzeko ka kelila akwa ngamin dabla atanga nzeko ke adabla lila wa alamu anna taqwa ma fakadu al sanfur bajama kullu ka fa ala nyesranye muradullah subhanahu wa ta'ala fi ibadihi wadi Allah subhanahu wa ta'ala yaraka lanyiniye aka jonna achama ana musoma afolama na labama man tamassaka bihi naja mama ya bulu chore ala nyesranyela atigalama kishiraji an lahara wa man adala anhu khaba dunya wa ukhra wal iyaz billah mama ye ala nyesranye bwaka kola ko fale ko werela ka fewrebla onona atigalama bolola ngolombora ji an lahara ala kangishama ja'alani allah wa iyyakum min allazina yattaquna rabbahum. Assalamu ambi ala dila nyere ka sey ka ala dila awi Allah subhanahu wa ta'ala anvara anye sranye jonga bem tatali awamirihi jomu no mbison ala tama ka ke Allah subhanahu wa ta'ala tashiye wa shanabi nawahihi ana al-layli wan nahari amin jomu no ni Allah subhanahu wa ta'ala ku ka dabla nu bablaye ka balu oka ka fatu oka Allah subhanahu wa ta'ala kanvara o jama kuluka narju da'awatikum salihah fil ghadati wal ashi jazakumullahu anna wa anil islam khaira arsalamu anjigi cekan ala anjigi cekan akadu ko la shu anitle sogoma anula asraba allah subhanahu wa ta'ala ka darsul yawma insha allah ta'ala balmaw na allah subhanahu wa ta'ala sona bi walada kerekere lendo am allah subhanahu wa ta'ala deli akara venga ne nyuma mingama ala ka koyi walada bisigila shukrullahi wa shukru ibadihi almuhsinin Allah subhanahu wa ta'ala barka dalido an Allah subhanahu wa ta'ala ka jonyu mangelaw anolu barka dali alsalamu malam shukuri nasa lam shukuri laha mama mo barka da halo tigit saka ala yara barka da assalamu ne foka kan assalamu ne Allah subhanahu wa ta'ala barka da kan kuma menanu ye nyuma ke Allah subhanahu wa ta'ala jati kama la la gharadin dunyawi na maka jena ta kama wati la wajibido ala mako ba ala ka salamu fu ninye adenge ana balmake sikile Abdullahi Kunta ka assalamu forba jama kulu fo ku barkada munyam la barkada lilla assalamu foli ku barkada Allah subhanahu wa ta'ala barkada le ko fe o bara bir an ala qawlihi ta'ala ajoma ve Allah subhanahu wa ta'ala ka pmaka wa qalilun min ibadiy shakuru muhda fi mando nyakon ala ko barkada kadina alaye ka faranga senenga kortaka
ne ala ka jonna ko munu be barkada ko amanja afuye ku ka do faraka wa qawluhu aida an Allah subhanahu wa ta'ala kuma kokora la in shakartumuni la azidannakum ma hona fi mandaw nye kon ala kote barkada kadna Allah subhanahu wa ta'ala nu yam barkada mbe do fara aywa o kanyini fenka assalamu al ayatu fil babi kathiratun ma'luma ala batu min bi wele ko ala barkada mo barkadali o ka kewale nyumana Quran aya min nana nayi a aya ka can Qur'an na a shidone do don shidomo yo shereye wati ti son o aya belejele samanima assalamu ala barkada kerama wajibi haythu qumtu ala saqil jiddi bi amri abai wa ashyakhi الكرام شيوخ التجمع واتباعهم من هنا إلى ساحل العاج على الصنع الله سبحانه وتعالى الصنع أنفاو أنا نغرب كوكا يامرو كونو groupe ma nyemaw male dina tasra koroma belejele farale nyonga oje kuluba oluka yamaru kono ala sona ne wulla katama ka boya ka takoro wara jamana ka anva ko yamaru dile ko male dina tasra koroma be atijani mabbe akadiri mabbe ahlul bayti belejele mama be Allah subhanahu wa ta'ala bato malakum ansaka tasraka tawhid ash'arika sufiya jeleka o biro national ka yamaru hukumu kono nyema ba anva a sheikh satun madan haydara ka bunye anaka yamaru kono ala sona ndamana ka bon malla ka takoro war jamana ka tama kumbe liddifa'i an al-madhhab al-malikiyyati kan yonnike ka ba malikun ansaka tasrama wal aqida al-ash'ariyya ka jo tawhid ash'ari kokoro wa tasawuf al-khalis al-haqiqi an sufiya jele kan yonnike ka boama ka jira salamu wala nde siraye mim saka tani mai aljinama alhamdulillah rabbil alamin wa kana al-amalu tahta ishrafi wa ri'ayati al-imamain al-jalilain tamay ni ku cidende ni ku kalandende ngumbe va anengara mako ka baralla ngumbe nyemo ka baralla tama kumbe dina nyema bafla ka bunye anu ko kolosili jukoro anna ibayni manaba shari al-hakim muhammad al-mustafa sallallahu alaihi wasallam ala sona ambe ala foka barkada kase kan dishu goshini ngana flaminye anga farafnat le beva fanya ma ba flaminu sona ka jo al-karaba sallallahu alaihi wasallam joyorola fi nasr al-islami al-islamiyya demenina wa islah zat bayn al-muslimin an islamun nyonje dalila jazahum allah anna wa an al-islam khaira ala ka joroba fla sara herala allah subhanahu ku me anyefe الشيخ سرطان مدن هيدر أيده الله ونصره مالي دينا تسرى كرموكم من يمابا سرطان مدن هيدر على كنا دم على كنا سبتي والشيخ أبو بكر فوفنا حفظه الله ورعاه كروار السلام وكم من يمابا الشيخ أبو بكر فوفنا أم الله سبحانه دل على كنا تنا على كنا سبتي نما يمابا فلا الحمد لله رب العالمين تاما ينقوم به نفلادك بونيه أنو كورتا أنو كيامر جوكورو وكان السفر بإذن الله تعالى على الصنع الله سبحانه وتعالى جيكون تامي أبو الله وشهاد المسلمين على ما يرام وجرى في راحة وعافية تامة الله سبحانه وتعالى الصنع تامي الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى جي أنا كبنيكونا أن أرسلامه كتشسر نوكا ولك جوكونا تاما كيرا كومنا فانينا تشوكو من أنفاو في على الصنع فانا تاما كيرا اللافية أنا بس كده كينينا وفي هذه الرحلة الجسيمة تاما بلبل بينا تاما أيوة كمات أكوركودو من يامبلا تاما ينا أني تاما كراني كومي يعني ما من يوفل يبادو كو تاما يتاما باي كلاندي مينغو بتاما نا أكوتة أوي كلاندي من يامبلا تاما نا أنا كم تاما نلاجيني ميني ما من يوفل يبادو كو الحمد لله رب العالمين كوكني كوباي الله سبحانه سونا كو بارا بلبل بادي نكو يا أما أم على فوكا بركدا أسلام نيوم منونغرا وسبب نيوم أمبو فوكو بركدا تاما دامننا مررنا على إخواننا الكرام بمدينة كوجالا الله سبحانه وتعالى صنع تاما دامننا عندنا أمبال موكا كوجالا المامنا كو أيوة ونود دمنيو الله سبحانه وتعالى كدين بار الله أكرمونا وأنزلونا كل منزلي على يا شيري ويامبوني بني دكينينا الحمد لله رب العالمين أنفاو أنانغرا موكو منو نيانشي أولو كما بمنانغا كوتي كترابي فادم سندناي أكومو كما الحمد لله رب العالمين ويوسكو كاني على يا سيري وسرب الله سبحانه وتعالى
o kucala almamina kaw olu de groupement ma nyamaw yo kucala ala kanu deme groupement barala o be dine bara mina afitina baba ala kanu sabati ala wakadhalika idaratu tajammu bi madinati sikaso kuma mina nambora kucala ala sana anana bismillah mina sikaso groupement bureau national mbe sikaso ala ra'asihim Sheikh Ahmad Berte o kama nyema a Sheikh Ahmad Berte ala kana sara kayrala ana jew groupement bureau national mbe Bamako ya o bonye kama yu teke janka ngono ala ya sere yu seko belejele ke andemeni nanga ta kun sabatilila anya zeko ke sikaso ala sona on nogo yale kofe andemena kata zega ambi folidi nashkur kadhalika kafata sukana zega ambi zego che anamuso ademsa anama koroba ko almambatto ala o ka dina nyima belejele to ala ambu fo ku barkada o yeminge akar Allah subhanahu wa ta'ala nyena angume ko nyumana anande menina wati kungurni lazara selle ko anga saka joka fo assalamu yende awna kunye ka soraka foli di nyomo yoroni na ka serani ne ka teme o saraba Allah subhanahu wa ta'ala ka o kofede ande meneze ga ala sona andona anga dana nyanja manaka no korwar jamana yi o saraba Allah subhanahu wa ta'ala ka nashkuru awalan hukuma ad-dawla khasatan al-haras al-watani kerengala linyana ambe foli kerekere korwar jamana gouvernement yi kerengara lenyana aywa sécurité mamono be korware jamana ka police munu njome sirawka gendarme munu njole do sirawka ka aywa dinaw bismillah ko nyuma ke ka dinaw nga seben fura ko nyene bo ka damina rentrer la foka tanzi Abidjan ana cheshima nyonye ko on yonona anya sora be ma bawye o bele jelebe diplomatie don o be jamana flani nyonje bunye don ama police aywa sécurité traverser fuku tegeja anye papier mi mambol o bunye kama groupement toi mimbaka mali toi mimbaka groupement nyema baka sentir naka yamaru mimbaka fuku tegeja anye ko awye aywa kalande onde ma sabawde ay dugo ka anyi wala ambo foli ano barkada seki korwar gouvernement ma ka seki korwar aywa fama munu be sirakuna ka foli ni barkada seki uma ko vraiment responsable do mani munu ngaka je o sarabe Allah subhanahu wa ta'ala ka alaka nu sarakaira la assalamu wa nashkuru kadhalika majlis al ulama wal a'imma de Côte d'Ivoire o kofa ami sey ka fol kurakuraya an barkada kurakuraya korwar dina nyemowye korwar salama tombambe na wuro ko kozim korwar donba be farale nyonga almami be farale nyonga ka jekulu bakele ni o jekulu ka damene korwar dondala foka tazi Abidjan damene dugula o manyama de yam bismillah ka yamardi amma ko ay dofo moye anna kuna anana kumina anyaro bode kaya an ci an baraji bismillah ninde groupement sigi kunye ninde groupement kala nyini ye fa marhaban bikum an ambi ben an ambi aywa jeka barake yo bismillah ko nyuma mingi anyi ambu fo ola ko barkada ola wana khusu kadhalika bishukri سكان كافة العمصاري التي مررنا بها في هذه الرحلة الدعوية أمس يقفل قرى قرية دوغو باكيلنجلي بيتوالا أنسى يدونا دوغو كونو كدامن أنولي لا أيوة كوتيالا فوق تنزي أبيجان عندما دوغو لا أمي فولي كيركيري أدوغو كيلنجلي بلجلي عندنا كروار جمانكا كدامن جوالا نامبنكي وانغولو فركي كوروكو Boaké, Daliwa, Dokoy, Ganywa and Abidjan. Nin dugu nunu de kera andemena dugu munu ve. Alhamdulillah rabbil alamin. Orda mission mi ngomba mbolo. Programme mi ngomba mbolo annonce bi ngara tele la akera nin dugu nunu de togola. Ni dugu farlaka alhamdulillah rabbil alamin. Oye Boaké aywa ani divo usarabi Allah subhanahu wa ta'ala ka barakera achenyena. Oyo bolo janga ngono alakama aywa alakrabaka dine demeni kama groupement bunye kama groupement manyema bunye kama usaraba Allah subhanahu wa ta'ala ka ana khusu kadhalika bishukri amsay ka barkada prokuria kukura ochogola lil ansari ansaru dinillahi bi nafsi wal mali am ansaru foku barkada ka barkada prokuria ansaru ye anva anangra mako ash-shakhs tatma madan hadraka kalandewni qamu wallahi bi amri tajammu'i ala ya shereye groupement danaya minda uka wula kujo ku seda mali dine tasra koroma besenda yorola ka damene aywa jamana dondala foka tanze Abidjan andona jedugo dugo kono anyu jole soro useka ambora ku jole to useka anana na kumina anyu jigiya ni mine minye uye mine fa foka bon
wallahi la ilaha illa huwa la da khafu fi dhalika lawmata laimi andi sira jara baka jala kili nyala ni mami yenyu mange amba fona anda chamanje ambo tigila ma foko barkada amma ko be jumena fengele ndama alaka sara amma ko talaka puma mo nyeda kama ambe puma Allah subhanahu wa ta'ala jati dama de kama ni mingera ke koy foko ambu foku wala ñu mando ko barkada usara Allah subhanahu wa ta'ala ka groupe ma ye jigemi nda ko sekere o ye jigemi nefa kenal amru kama yuramu anyina tugo mena akerati khususan ru'asa'uhum كرغلينا أيوة أنصار بريزيدان أما نيمو لا أفضل أحدا على أحد منهم على يشيري ندم كلمة سيما كلمة أولى والحال كذلك في حق البلاد دغو فانا تشوغولا ندسكا دغو كلم بلا دغو كلمة نيمي نيدما سيمي بي نيدما كافوكو نتشي ندغو يمن ندغو يني نيم بريزيدان بن برينزا يني دنا بو ني كو نيومان دنا بسم الله كو نيومانا ندات سكافو وسرب الله سبحانه وتعالى alaka nu sarakaira la wa akhudhu kadhalika bishukri amsayka barkada prokuraya li ahibbaina wa tullabina alkiram anganu nyon ananga kalandeu kunna ka kalande fefembe ka damina korwar donda la foka tas abidjan khasatan madifi min ahli faduku kargara linyana njingina jatigila munona aywa anga kalandeu nga kargara linyana faduku ka uniche unu baraji usarabe alaka uyu seda mali dina tasra koromo senda nona anva anangara mako septon madan hajara ka bunye kono anva una aywa amwaka belejele ka bunye kono o blala minemi ngono alhamdulillah rabbil alamin uye minefa dami mbambolo dama dalane mi mbambolo ka fuye kuni che kuni baraji usarabe Allah subhanahu wa ta'ala ka ani mawoma nano jera ni ndama ina ka fonyoma assalamu alaikum abelejele ni che ani baraji ami barkada laba anyaru ko jamana gouvernement ye mali gouvernement amba fuma kuni che one baraji u groupement bonye u yanva bonye u yangara mako bonye ala kanu tola ala so tala kanu sabatoka ne mawma dina nyema bonye donc yi ala bonye yakira bonye ne mawma ala na kira bonye i kafanga barka doni ola o sebe alay ala so tala ka ni hakili nyuma di aywa ani fama muno benatlela ala ka hakili nyuma danu ma ala so tala kanu deme abaraka wa ashkur kull man daa aw sa'a fi najahi hadha al-amal tawalla Allah jazaa'ana wa jazaa'akum kulla mbe folide alsalama chamana musama bela jelema mawma yidu ko kanyene mbarayna ana mawma wulla ka jone mbaray sabatililla groupement bunye kama dina tasra koroma bela jele demeni na bunye kama a bela jele ni ci ane baraji ndato nye dugo nyene afa ay dugo ke ala sonandara hera la nzikra hera la foka wala nyuma doka barakada mami mbe nyuma dun otikela mate horonyi otikela may fitri wala ya ala tafe سلام عن الشيء عن براجي أسرب الله سبحانه وتعالى وفي الختام الحمد لله رب العالمين نن بركة متمنا ولا رجل سلبا ودي قتل علينا مولد النبوي الشريف على الصنع أيوة قتل علينا شهر مولد النبوي الكرب صلى الله عليه وسلم بغني كلو أيينا أسمى فرب جمكلوكا شهر خصه الله سبحانه وتعالى شهر ميلاد حبيبه ni kalo baraka lenye Allah subhanahu wa ta'ala ya kere kake aka kanunya aywa bangini kalo ye wa afdal khalqihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aka jongla zamandi Allah subhanahu wa ta'ala ya kere kake aywa oka bangini kalo ye yahtafilu yawmul muslimun bangini ndo al-salamu bi aywa adoke nyeneje kado bunyaka karama fi jami'i anha al-alami je fandan nani bela jelela shukran lillahi الله سبحانه وتعالى بركة كما وتعظيما لمولده صلى الله عليه وسلم أن ألكرب بغني أيوة أبوني كما السلام الله سبحانه وتعالى دمم نيش مولودكما أبي مولود وسا كبوا دلو جولما نا الله سبحانه وتعالى كنت كوينا كنت سن حكيما وكوين بتاتسا فوق تاسه دون كل دبل كلمة نما مي جواني أبي سما كبواني كبلا سراجليكا أبي الله سبحانه وتعالى ديلي ألا كان فهم تكون نمادي أنا بلم أسمى بلا جليما وأقول بلسان العلماء الأجلة من العلماء الراسخين هل بواتي تشوكو كما تلي تشوكو كما بيبما دون السبتلي تقول دلاني كاجريلا إن الاحتفال بذكر ميلاد السيد الخلقي الكرب صلى الله عليه وسلم بغني نينجا كلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكرب محمد بغني نينجا كلي من الأمور المشروعة بل من الأمور المستحبة oy koye komi ni alsama sharia daka ama fi ay dagali damata koy aslama sharia yo de kanu
silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ka kɛta ka kan ka kɛ o ye wal qailuna ghayra dhalika maa minnu bɛ dɔwɛrɛ fɔ min tɛ nin ye wahimuna sariya faamu ko ayiwa juguya kɛra sababu ye k'olu kunna seri mukhti'un sariya faamu baliya kɛra sababu ye ka sira jɛngɛni u ye k'o fili an bɛ ala deli Allah subhanahu wa ta'ala kan n'olu kana ɲɔna an bɛ yɔrɔ min na bi ulama urasakhuna qatibata a fɔlɔma n'a labanma o ka sɛbɛnni nɔ na mawludu ti daga i t'o ye alimu rasakhu nɔ na illa muta'assibu fo ni maa min kɛra taabolo lapasala dama ye an bɛ ala deli ala k'an kisi taasira lapasa ma ka bɔ sariya la maa kɔni bɛ se k'a fɔ dɔnnibaa bɛ se ka sɔrɔ min b'a fɔ ko a kɛcogo juguman o ka kan ka bɔ a la mɛ a tɛ daga fiyewu i t'o ye alimu rasakhu nɔ na an bɛ ala deli ala ka nin faamucogo ɲuman di an balima asama bɛɛ lajɛlen ma amma dalilu ala dhalika min kitabillahi ta'ala dalu mawludu ɲɛnajɛ kɛli la ala sɔtala ka kitabu la qur'ani nasu la fa qawluhu subhanahu wa ta'ala o ye setigi masa ka kuma de ye ala sɔtala ka qur'ani nasu la a bɛ ka kuma alakira banni a mandenw fɛ polu mahuda fi mandenw ye bi fadlillahi wa bi rahmatihi nene ala sɔtala ka fusamandiya nɛ nka hinɛ ye fa bi dhalika falyafrahu kono bɛ nisɔndiya ka seli kɛ ka ɲagari ka ayiwa baganw faa ka dumuniw dilan ka fini ɲumanw don k'u yɛrɛ kun kasa ja ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛnajɛbaw sigi k'u k'a kɛ ayiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ka fusamandiyaw de ayiwa kama u k'a kɛ nka hinɛw de kama huwa khayrun mimma yajma'un ko hɛrɛ ka bɔ ka tɛmɛ u ka gɛrɛsɛgɛ baden faralen ka ɲɔgɔn kan assalamu Allah subhanahu wa ta'ala ye nin fɔ an ye o tuma e ni ne ka jɛ an ka hakili jaka bɔ ayu fadlin a'zam min fadli rasulillahi subhanahu wa ta'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fusamandiya jumɛn de bɛ yen ni ala ko kan yakari no fusamandiya ye ko ka bo ka tam alkara baka fusamandiya ka allazi ja'a lil bashariyati bil hidayah alkara ba min gera bun hadamadiya ma furaye annana bun hadamadiya na mani kanaye dejima fa valeur do fa alkara nane ko muso shima che bunye do fa alkara ba nane ko kunfu ma don bo bunye do fa alkara nane ko ama ala yara na ka bunye don ama aljina kibaru don ka nyira kese ka bo janime toro ma mo kechugo do fa alkara ba chile ko assalamu ala ka ga hakili mawye ala ko kaka ala kama ala ka ban nana bon hadamadiya mani kanaye won nori anana bon hadamadiya mani noray mashima sika ka qur'an kala ka baraji soro la ka nafila selinaye ka wurdike ka baraji soro la fo ala ka nane ko mashima shahiji mashima seli mashima shu mashima jagabo fa ala ka ban nane ko alhamdulillahi rabbil alamin wa akhrajan nas min adh-dhulumati ila an-nur ala ka ban nana mawde teka mine ka ba filibandiya dibila boli batola komo sona josona fanani banana famaw sigile fandaw ngaka setigu kele ka aywa senda ngona mine masaw kele ku sigi obi fandaw kandige tan obi fa ijoli dagale do foyti boala ala ka kira nana mo sama ka bo ofili de la ka mo bla kanana ka sharia sigi mo ni nyonje famani fanda ka kala bele jele bi ka haka sora kono o mo bangi do ni yoni do to ke kelinyi ni yo ke dongwazanyi ikra fitri walayi ala ka kili nyumandi amma ala ko kaka ala yakama hal bi tafakkar wa atabir balma kan balma musa imiri kitashi sharia dalu dama do nahnu fi medani shari'ati ambe sharia dukana de la etate netate sharia mago be mina o dama de ka ngafo okma assalamu ayto nga janga miri ayu rahmatin afdal mimman qala allah lahu hina jumende beyi no de kabu ko de korta me katame maka allah subhanahu wa ta'ala mana mami hakala allah subhanahu wa ta'ala ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin mawde no moti cikun don alabi cikun don beni cikun fo mowi afi mande nyi ko Allah subhanahu ko alami ci fuy kama fo hine ka nyishi aywa daveon ne ala ka daveon ma e mo hurci le hine de apmane jamana president bina ambe bi boka joka tegere fo mo do ne president na nga dugula amina nga sara ko fo ay amina nga kurango fo ay amina nga jiko fo ay amina nga dokotoro soko fo ay here ba bolo ka do nga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mi jiela bo here soro chugo mi nana noyi ni man so jano nani ni mo pmbe ni tegara fo je president wore a chena ala ka hakili nyuma ndama ala ko kaka ala yakama halibi ka ala kara bunye fiye ka jira ko ala kara bay hinaye mi ni abangini do kibaru fora na fiye sumale chira beka kan wuli ka tegere fo ka donc ki yuguba ki seko fini daga bana duy kana alhamdulillah rabbil alamin ki kasa jan parfum zumale ka ma alkraba ka pasa dumonga kanga shenen alkraba paso ye ka jira davona ko kuna nyami vlambulo an vle lafiya mina atigi bangido de bi asababu nyuma bangido de bi alaka kira ko
ko ale yɛrɛ b'a yɛrɛ kun fɔ an ye Allah subhanahu wa ta'ala ya yamaruya n'a ye wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ata fɔ ngo fɔ ala ka fa ma kuma alkaraba ko innama ana rahmatul muhda ni mon mande wona tane don ne hine de Allah subhanahu wa ta'ala hine minni awla aka sant se ka soro aka war se ka soro o hine na do ka bo mo kalatul tanflama wallahi la ilaha illa huwa an faw yanzigi jirimi ngoro ambi jiko jirika ambe tegera foka be amma ambe mbasa furkiya daga bano kala ka be amma kan gasa jaga be amma ado ambe shiyanya na foka ta dugu jana nga dina mi musi sogo nyimi ka saka sogo nyimi ka boson sumale mi ka aywa enchaîner kan ga enchaîner wa alabi ya fama kanu nya kama alabi kanve akanu nya kama mami nde ko ina nafaranga ala ka akili nyumande amma wa kafara min ad-dalil min as-sunnah ni wati anda ambulo makaba ambe qur'an kunguruya aw wasaranye dalula aywa alakaba ka sunnana sayamuhu al-yawm al-ithnaini alkaraba yara ka denendo kerengere ka do shunyonde tarata ya alaka donyi shibiri fana ya ka donyi nga kan denendo kerengere ko ke shundonyi sahaba uya nyi nga sekira ko shungun fo ko ale muhunu bangina odola adakurunye kele kitabu bisaka wala fi Allah mami ala deli alaka fam to ko nyuma de ama kunye dama ne muhuru yara be bangi do bunye opma bunye ke to ko bele jele islamia sharia la o bedda ka me ko ta ko nyishi amma wal hadithu sahihu hatta mi vana fole fle balma ke balma musa tseka soso a saka kene akhrajahu imam muslim aywa imam muslim ya bwaka sunan kono aywa wa ghayruhu imam muslim tananna nayi aywa aka sunan kono ambe ala fuka barkada anva anangara mako jele ka faranyonga ka ke aywa kunungele ngono ko bato dajuru mena kaddi alkaraba modema anva anangara mako a cheikh sartama madan haydarama no jekulu bade be wele ko groupement ni mami ndangala ma ombeya ni mami varanda nganna bismillah ni mami ndangala ma doko ombi ka barala woni yon wulle ambita mobi wulika ko ana insha Allah barta la yini min bambolo la yini werete min ba ni sanje ne bura korware sisa korware ma nyemo ka fo ko ningay bismillah korware don bo ka tanni ya jirana ko anfa be cheka aya jirana ko angara mo be cheka andangu ma anfaula andangu ma angara mo o kanu kumana wallahi la ilaha illa huwa mamina ni wal fawu ka hakilatan mamina ni wali donbo yuka hakilatano jamana wara donbo yuka hakilatano anya dongo chena ambe ngana muno no fe unyebe sirala opma foy wara tay siru bina ala barakatillah wallahi ay sira min nani anya diwni no jaddid lakum al ahda wal mithaqa am laydu kura ayi wallahi na ya kofle shu aba nya kofe na ya koflet le aba nya kofe na yanji amita chike ka sey kana jabi di amma opma ko nyini ndama de am ala deli ala so zara kan deme malko an saka tasira tawhid ash'ari sufiya nyuma unyishi me bara munu ma mawluko ya bil amuhimu doy oye aywa akubaw doy malko man anse alakaba bunya fuka tasa ajena sabara ko alakaba bunya kama fuka tasa wala malko buna se kala ne aya tege korta mawludu sera op ma groupe ma bureau nationali anyema ba anfa beleje le toala malidine tasar ko ma betwala a bureau nationali jamardi anyema bay yamardi a cheikh satna mana hedara ko ka nyini islamu fe ko ka sabali islamu ka be kama salamo ka kelenya kama ko nyine mawludu wala do ka boli aywa ala ayatayn azimatayn quran aya baflaka o quran aya bafla muradu ko durusu ka boli oka la yinite toye la yinite aywa yekoye la yini yedama salamo ka kelenya salamo ka pama kelenvo salamo ka do dakeleve ka bo dakeleve quran aya folo wa ati allah wa rasulahu allah subhanahu wa ta'ala ka jon ay ala labato aka kira labato wala tanaza'u akana fonyongo akana nyon sama na fora nyongo na nyon sama fatafshalu abina jitoya watadhhaba rihukum ay quwwatukum aka fanga bitaka bu ama no kera abele jele bitolla fukono wasbiru inna allaha ma'as sabirin ay sabali allah ta'ala farame sabali bawka sabali kade alay allah ta'ala ni suratul anfal la ayabbinan an woro ni kalande makobala aya numero nyini ika soroka donaye Qur'an tafsiru kono e kika walada faranyonga ika sigika mawlu keneka ika anva ulabatu ika ngara mako ulabatu ni bani nyemawla ni yakurake wallahi la ilaha illa huwa do la yarabi mado yiko fe meba buitala ko ina ndama de nyema labatu alakara fatura kando aka alakara bako aywa hajjatul wada ila aywa arafa keneka ate umara'akum aytuka nyemawla tadkhulu jannata rabbikum wa adama maka aljinna assalamu aya flana ana laba Allah ta'ala ka pmaye لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الله سترى يا مريا أقال كربال لديك تكون نيومنا لمن كان يرجو الله نمي فما يمامي نبي صلى الله عليه وسلم واليوم الآخرة أدام الله حركولا
alhamdulillahi rabbil alamin suratul ahzab ayaye aya moga an kele en ko aya baflayde ñinne do ñina mawludu la ka temuye kam mo ka alakra bakkorta ka dugale ka jira mawla mo ka soku joko ka alakra joko ye jango foñongo min dona jien kabbi fañi ñom joli bon damine ani farafara damine ay ñoo hasidiya damine ay ñoo nafolo cien damine fitne wulila halim mata don abi fa cogo mina jango ninga ke jisumay ka bo fitne ka salamo ka seku ko salamo farafara me yoro mununa sigidawla shiyaw be kele mununa fangani aywa akomo fome nyongo yoro mununa be ka sabali anga segi foi tanje ko ina fo ladiriya ni ladiriya sabatira binye ni ladiriya sabatira president bi lafiya ni ladiriya sabatira dine mo bi lafiya ni ladiriya sabatira komo bi lafiya fengele min bi se ka nyema ni koma lafiya o de ladiriya ni nyema ya bulo bo jamana na folo kora ka di koma ma ministry milliard mina taketa na tara fo ko do na ba sora kerata ya ko bi lafiya nan ladiriya bora ko la tiena a tiena nyemo mana fo ko komo ay taketa nu taraka sekata komo non la je nu ya sorla kera keto ko koro komo ye ladiruwi ni nyemo fana kera ladiruwi jamana bi lafiya nyemo bi lafiya komo bi lafiya furuba jamakulu bi lafiya nyene mawludu temu lanyini yeninde ye assalamu narju minkum sam'a wa ta'a amma ko be salama bekala men ko nyumana ma'ashar al muslimin am balma assalamu alaka nasara kayrala an jigi baka la men ko nyumana ne mbaran keto ko nyumana janga kaka fiye boday ambele jele alhamdulillah rabbil alamin akhazat la halqatu khitamaha wala da sera abanyoro la nefa neba sisa dugo ki de dugo ki ka kalande ne mbara mi to sena ala na va baraka ne mbara mi to sena ala na nga nyema ba baraka ya'lani allah wa iyyakum min allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyhi alkarim innahu huwa as-sami'ul alim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا توهاري المصطفى من مندوري أطائر المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما